prijatelj, gle, ili sljedeći put krećete snimat vlog, ili jednostavno u mojem više nećete biti. Počeli smo tako, pa ćemo vidjeti gdje će završiti. Trenutno smo di? Na autoputu. Na autoputu, da, ne znam di točno. I krenuli smo za Dubrovnik. Klub slavi 30 godina postojanja. Da je nagradna igra također u tijeku, s kojom se može osvojiti taksi vožnja u subotu sa knegom. A si igrala ili? Pa nisam kad sam na putu. Ne, moraš mijenjati gume. Šta nije nagradna igra da moraš ko najbrže promijeniti gume ili tako nešto? Bože, ne znam da li ja kao mehaničar imam pravo igranja takve igre, s obzirom Zašto ne? Aha, da ti misliš da si dobra, ili? kužiš. Ali evo, sad smo na putu, idemo dole, smjestit se u boks, ja mislim da je otvoren. I... U četvrtak. ne znam, vidit ćemo. I vidimo se najprije danas ili sutra na pilama, u subotu na treninzima, nedjelju na utrci. Imaš još nešto za dodati ovaj početak ili imaš tremu? Ne, mislim, tremu. Ne, nemam tremu. Ok. Ne bi htio produžiti previše jer mislim da si već dovoljno rekao. Ok, cool. Da ne kažem previše. Dobro, hoćemo pozdraviti ljude pa se vidimo nekad. Samo mi nemoj početi sa crnom i rukama forma. A sa Sašinim rukicama? Da, neću. mi ćemo izmisliti nešto naše. Možemo si pusu dati svaki put. Ajde, ljudi, bok. Nemoj tako. Reci ti di smo? U Mokošici. U Mokošici. I šta smo napravili? Smo došli, smo skrcali. Stigli smo. Pustili smo prikolicu. Čekaj, vidi ovaj. I oni su vidjeli. Ok. Raskrcali smo di idemo? Idemo Janđer po stazi. Jedan? Da. Samo jedan? Jedan. Sutra ćemo se mi voziti. Mislim, ne ti, mi. Idemo se voziti onda malo. Idemo vidjeti di su asfaltirali. Ajmo vidjeti di su asfaltirali. Ajde, žmigavac. Kak ste? Evo, super stigli. Da. Poštovanje, bo. Nigdje si ono naći. Da, čao. Čekaj, tu negdje blizu bi ostali. Na kraju tu. ove. Tu. I sad smo na stazi. Ovaj prvi dio je već bio dobar i prije. Sam lani mislio da ću puno više skakat po toj stazi, ali na kraju mi je čak bilo i zabavno. Nije mi baš napeto kada je grvava staza jer mi je klio dosta tvrd i onda to sve svugdje skače, jako je teško to voziti. I tu počinje i novi asfalt. Pa to je onda većina staze zapravo novi asfalt. Da. Imali su planu do cilja. Malo je bilo vremena i nisu htjeli riskirati da raskopaju cijelu stazu. Nego su onda išli kao dio po dio odraditi. Ovo će biti jako brzo. A vidi ga Pendo. Aha, do tuda. Okej. Ja sam mislio da je do gore. Sad se okrećemo, idemo dole i idemo vidjeti di su naši dragi. Svi nas čekaju. Svi. Idemo vidjeti smještaj i nakon toga imamo večeru pa se negdje usput javimo. Dobro večer. Dobro večer, ljubav. Gledate vjerovatno Marinov vlog. Marinov, ja se ispričavam. Ali sam prvi put zajeba. Ćao, vidjeli. Znam puno Marina, a samo jednog Marina i onda prvi put da sam zajebao, to je još plus. Da, evo gledate Marinov vlog. Moram se koncentriram. Da, gotovo
sad si me sjebao. Čovjeka sam namazao u Buzetu i rekao je da će mi preotet, čekaj, tako da ćemo krenuti s da ovim će mi vlogom. preotet sve sa vloga. Aha. Tako da odmah sad vi koji tek ste počeli sa njegovim vlogom pratit ga, odite odmah popratiti moj vlog. Odmah idemo sa mazanjem iz Buzeta, jebote. Hvala ti. Popratite naše vlogove i popratite sve vlogove, dignite naš sport na neki novi nivo po popraćenosti i subscribe dole na Marinov YouTube. Odmah odite na moj saska.radola, vjerujem da je tu dole ispod stavio njegove društvene mreže, na mom imate moje društvene mreže. Uglavnom, uživajte u konkurencijskom vlogu. Ćao! Evo ženo, poklonit ću te. Nije došla, ali nije sad, nije. Spremno. Nisam, sad ću. Aj, moraš skinuti Sašu. 3, 4, sad. Ajde, mećem nazad, mećem. Gotova? 49. Aleks je ostao sa curama, idemo spremit boks, tako da ti mater. I onda ujutro možemo nastaviti s pripremom auta, načistiti gume, to je to. Gusto. Mislim da nisu očekivali ovoliki broj prijava. 120 auti na zadnjoj utrci prvenstva je onako lijepa cifra. Da li imam dole gore di staviti klija, ja? Uglavnom smo skoro pa sve obavili. Još mora tehničar proći. I to je to. Dobro jutro, vidiš uživila sam se. Dobro jutro, napravili smo doručak. Napravili smo doručak. Nismo, pojeli smo samo. Sad idemo tražiti benzinsku. Da, idemo po benzinu za klija. I onda idemo u boks. Onda Petra oblači svoje rukavice fancy. I kreće sa čišćenjem guma. Petra ima za očistiti 4 gume. U 1 počinje prvi trening. Ima puno autiju, pa se nadamo da se neće to odužiti. Sve sam ti ja lipo ispričat, pohvalit. Pa dobro, mogu ja sam bila samo full sebi. brza. Iako nisam bila najbrža od svih, i dalje sam dobila pehar jer sam promijenila gumu za koliko 49 sekundi. I dobila sam pehar jer sam bila najbolja od žena. Ali trebala se biti diskvalificirana. Nisam trebala biti diskvalificirana jer sam pitala da li se ja računam kao mehaničar, tako da rekli su mi da mogu. Bravo, njima. I šta, nakon toga smo bili na večeri i išli smo spavat. Malo smo se podružili, išli smo spavat i evo nas u Naravno. današnjem. Nikad nećemo ići na utrci spavat na vrijeme iz razloga jer uvijek ljepše podružiti se sa ljudima koje realno vidiš samo po utrkama jer ostatak vremena smo načelno kuća posao. Idemo sve spremit i idemo se vozit. Yep. Aj bok. Ćao. GoPro stop recording. Ništa. GoPro stop recording. Believe me, one more. Believe me, Jer je dosta debelo. Ne smiješ baš držati predugo, kujiš. believe
da vidimo kako nova kamera snima. Renko, makneš mi samo molim te vidicu da se ne otkrčavam. Ostala mi je. Ne gledaš. Pa da. Bravo. Prvi trening, nisam išao sa mislim da pa mogu glasom čujete kako u biti taj auto tvrd i nisam išao sa nekim očekivanjima, evo čisto malo da prođem stazo, da si imam snimku i za probat taj dio koji su oni asfaltirali na novo. A novi asfalt drži jako dobro i baš je čudno ono, fali mi ta crta po sredini ceste da znam da li sam lijevo ili desno i bit će to stvarno dobro, jako dobro drži, brza je staza, mislim da sam već unutar 2 sekunde od prošle godine, od mog vremena. Mislim da bi to vrijeme mogao ponoviti ili nešto malo čak ispustiti, vidjet ćemo ono kroz vikend kako to bude. Malo sam i knap sa gumama, tako da vidjet ćemo, evo. Ništa neću obećati, želim uživat, završit i to je to uglavnom. Ajmo. Saša, ćeš nam reći kako ti je bilo? Razočaravajuće. Biti bilo je okej. I dobar tek moj dobar. Hvala. Bilo je okej, ali kad sam došao gore i vidio vrijeme, mislio sam prvo da to nije moje vrijeme. Jer sam mislio da je bilo dosta brže. Dobro. Ali isto tako novi asfalt koji još je nepoznanica. Stari asfalt koji je sad... Sklizak. Da, prošle godine sav brzi dio je bio na starom asfaltu pa si znao šta očekivati. A sad si na novom asfaltu i dođeš na asfalt koji je totalno bez gripa. Onda je tu dosta bilo zeznuto, ali vidjet ćemo, i gume su mi jako već gotove. Sad smo stavili gume ove koje inače koristim na trkama, već za drugi trening, pa ćemo vidjeti. Nisam uopće znao koje gume da stavimo iz razloga jer je Petra tu čistila ove gume i onako gledam, a čekao sam da ih i očisti, da vidim koje imaju rupice, da znam ono, znaš, da si ove bolje pustim za sutra jer kao ne želim danas i to trošiti. Tako da sam si sad stavio neko ispred koje bi trebali biti okej, a od iza su baš mrtve. Ali taman mi je bilo, znači ovaj je tu prvi lijevi, onako taman lijepo dođem, guzica kroz cijeli zavoj, desni guzica, onaj tamo guzica, stop, al malo, znaš ono malo. Baš je loš grip jako. Izgubljen sam jer je ista staza, ali je šira i puno možeš brži biti nego prošle godine. Je, to je a nisi siguran. Vidjet ćemo, da će nam spremiti drugi trening.
Znači, sekundu i pol brže. Na sredu sam malo zeznuo. Ovaj srednji dio gdje je na novo asfaltirano je stvarno jedan jako brzi dio. Nisam siguran realno da li mi je bolje drž ga u četvrtoj skroz do kraja ili ga staviti u peto, pošto sad pogotovo malo slabiji motor i na nižim okretajima se pogotovo to osjeti. Ali je bilo bolje, evo bilo je bolje, znači nekih 0.4 sam iza svog najboljeg vremena. Tako da bit će to dobro. Biće to dobro, vidjet ćemo sutra. Moram očistiti još 2 gume i da onda idem barem sa sve 4 to šta imam. Pogledat malo snimku, malo se pokušat dobit, vidjet. Mislim da što se tiče auta nemam šta dirat. Biće zanimljivo. Imam fight naravno sa Katićem. Mervicu danas zaostaje za mnom, ali u Buzetu je pokazao da može, tako da će biti dobar izazov sutra između nas dvoje, pa ćemo vidjeti kako će to ići, ne? A i Saša mi je sad isto ušao u 1.55, tako da pomen sutra će biti muška peračina, kako bi rekli. Dobar dan! Došli smo rano ujutro. Marino i Saša su malo išli trenirat. Spremili smo auto, očistili smo gume. Danas je svečano otvaranje i onda imamo 2 utrke za danas planirane. Marino je tu. Jesi spreman? Isto je. Stavit ću ti gume, pitala sam te nešto. Da li si spreman? Da. Si uzbuđen, kakvi su planovi za danas? Hoćemo biti prvi? Vidjet ćemo. Ko jučer, još malo bolje i di završim, neću se sekirati. Šta imamo Baš za još sam napraviti uživat. osim guma? Stavi benzine. Stavi benzine. A ljudi, himna je, trebali bi izaći. Spremni. Idemo. Šteta za ponavljanje, malo te to uvijek izbaci onako iz takta. I tamo kad sam kod suca stao sam možda prenaglo stao. Brzo je, jako je brzo, znači četvrta onako vesela jako. Trebaš čim vidiš suca sa crvenom, moraš čim prije stat kod njega i onda te on dalje upućuje. Bilo me strah da se neće pregrijat gume, ali dobro, mislim da sad je ok, malo sam spustio tlakove tako da bude spremno za drugu vožnju. I u redu je, 54.08, skinuo sam si za 7 desetinki
svoje najbolje vrijeme. Dobro je, Radola mi je blizu, desetinki mi je. Znači to će biti sada show, to će biti show, to je to. Moram vidjeti Katićevo vrijeme, on mi je u mojoj grupi, sigurno se ubrzao naspram jučer bi ja rekao, tako da evo. Još malo pa idemo za dole kad se svi dignu. Bilo je dosta tih prekida. Nadam se da ih neće više biti danas. Žao mi je za ove koji su izletili, koji nemaju priliku završiti ovu utrku i odvesti drugo penjanje. Šteta da nemam one konje od lani i one gume, jer bi to bilo osjetno brže, ali šta je tu je, evo. Potvrdio sam skoro isto vrijeme, bilo je klizavije, puno prljava je staza, bilo je puno izletanja i hladnije je sada već. Bolje sam išao nego prvu, ali jednostavno ne ide bolje. Dobro je, malo sam riskirao, ali bez rizika. Tko ne riskira, ne profitira. Iako ne volim baš pretjerano riskirat, ali moj rizik je onda limit zericu preko. Tako da... super. Potrajalo je sa tim zastojima, nažalost. Neki su malo nastradali, ali bit će dobro sve. I jednostavno, to su trke. Tako da, uvijek smo negdje blizu ruba, pogotovo dečki koji stvarno idu na pas mater, kako se kaže. Tako da, tanka je ponekad granica, ali dobro, bit će svi ok. Već u prva grupa kad je išla, uglavnom klub je potvrdio prvo mjesto. Zato smo i došli. Ja i Radola smo htjeli baš onako se fajtat kao, ali opet moramo na siguricu jer ne smijemo baš riskirat. Ali ajde, evo, uvijek je to teško se natjerat, ne, krenemo i onda sklopka se prebaci sa 0 na jedinicu i gotovo, jednostavno zaboraviš na sve. Bio je dobar fajt sa Radolom, mislim da me uzeo sada stotinku ili tisućinku, tako nešto, ne znam točno. Ali taman govori, ne moraš doći, alo konkurencijo! Dođi. Čas si zajeba? Čas si zajeba? Sve, ulje posipano i... Ja sam pošao stvarno bolje. Ali preriskantno, stari moj. I to klizavo, ne znam, to je... Ali klizalo se. Da, meni za njih kraj jako. Hvala, stari. To je uglavnom bio Boris Katić. Uzeo me jako u uzetu, baš onako, lagano bi rekao deklasiranje. Ali pa sam mu sada malo vratio. Ali da, malo je išao sporije. Sad mislim, vidim da su svi išli mrvicu sporije. Ali to vam je uvijek, neki idu po malo boljim uvjetima, neki malo gorim. I onda nije lijepo, to niko ne voli, kada budu ta neka izletanja, jer onda bude prljava staza. Ćao. Bude prljava staza i onda uvjeti nisu isti, onda nije to ta borba, ne, najviše volim. Ćao! I uglavnom volimo onako fair borbu. Nino, pozdravi ljude, a moraju te vidjeti. Mislim da je došlo vrijeme da sam te i uzao. 54-45. Jače sam pošao, ali 54-34. Nič, 0-1. Top, bravo. I nekada zovu, to je to, zovu.
čestitat. Evo Nino je isto potvrdio prvenstvo i to je na zadnjoj utrci i onako nakupila mu se cijela četa opasnih vozača i bolida u grupi. On je za jednu grupu jače od moje. I uspio sam ga za sitno za desetinku uzet, tako ganjam ga cijelu sezonu. Evo tamo sada ga vidite kako šeta. Prvenstvo moje je gotovo bilo već u Bistrici. Osim Ogulina gdje nisam završio, ostalo sam sve pobjedio i u Buzetu me Katić uzeo. Ali mi je bila borba još sad zadnju M za klub, M za zadržati treće mjesto. Iza mene je bio Niko Pulić. Da pretpostavljam da većina vas zna tko je Niko Pulić. Mislim da sam potvrdio treće mjesto generalno, drugu godinu za redom. Wow, top shit. Gremo na biru. Evo, Nino zove na biru, to je to. Ovo vam je inače moj prijatelj Bego i on vozi Hondu. Tako da nema tu nikakvih kako se zove, ove sekte, Renault, Honda, Ne. Citroen, sve primamo. Sve primamo, pridružite nam se i zabava je zagarantirana, je tako Bego? Tako je, tako je. To je to. Za koliko? Za 0? Jebate, čekaj da pogledamo, samo moramo pogledati. Za 0,24 moj broj, Za... Čekaj, 4871 za 018, znači nepune 2 desetinke. A to ti je šeko to iz Buzeta. Ne, to ti je šikana. Da, To su to ti stare je gume. klizavija stada, sad ćemo sad srat koliko je. Stare gume se i kod mene mogu imati. Ništa, za drugu godinu moraš pustiti auto kakav je. Ti se moraš ubrzati. A ja se moram ubrzati, da. Kakav je ovaj sendvič vrhunski pripremljen za prvaka S ljubavlju. s ljubavlju. Da. Od neke zimske, od jučer, prekjučer i Nema veze, sira. dobar je, to mi je prvo što idem danas nakon banane. Dobro je, zadovoljan sam. Gladan sam, ali... A jesi im ispričao sve? Ja mislim da sam i prije ispričao sve, dok ti nije bilo. Da, jesi rekao da si treći generalno u prvenstvu Hrvatske za 2023. godinu. Mislim da jesam. Ili sam im rekao da vjerojatno jesam, ali da moram još potvrditi, tako da, to je to. Ok, sad kad smo potvrdili, onda je to to. To je to. I znaju da je to drugi put za redom. Tako je. Bio je faj sa Pulićem, to sam objasnio. Znači, poredak je... O, čekaj, ide puno Jugića. A ne, vidi, ste Jugići. O, neki su... Htio sam reći da su ovi preživjeli, Ali nisu preživjeli svi. Poredak generalni za ovu godinu je... Dimitrijević, Andrejević, Poropat. I poslije nam ide Pulić. I ko ide kasnije? Ne znam. Dobro. Ne znam. Mi smo treći, to je bitno. Da, to je to. Idemo sad na proglašenje. Da. I onda idemo jest možda nešto. Tu si mi dala jako puno kruha, si mi dala to. A sad bi ti i birao. Da. I onda idemo možda nešto pametno jest. Bilo bi u redu. I Ne previše, ali da. Ok. Dobro. Ajde, čao. Ajde, bok. Ćao. Treće mjesto Bego Šakanović, autoklub Skradin, drugo mjesto Boris Katić, karting klub Rijeka i prvo mjesto za Marina Toropata, autoklub Dubrovnik Racing. Grupa 2 prvenstva Hrvatske. Svoje osobno čestitam svima koji su recali na hrvatskom prvu i čestitam naslov prvaka, klubskoga prvaka autoklubu Dubrovnik. A možda da se slikate najprije skupa? Meni ne smiješ. Njega! Ne, dosta! Ah!
god želite! Ajde, bar to da smo uspjeli. Uspjeli smo! Sad se moram uslikati. Aleksi, ti smrdiš. Nije nego miriše. Evo sad se zapravo možete slikati, evo. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pojedi pa idemo. Ajde. Dobar. Ali milimetar, dobar. Ne misli da proradi sad. Spremni. Jesmo. Let's go. A htjeli bi doći u neku razumnu uru doma. Krenuli smo doma, Malo kasnimo, malo kasnimo, umorni smo. jako smo umorni. Možda bolesni, vidit ćemo da li samo kašljemo ili Ne, nema bolesti. nema bolesti, ok. Onda samo kašljemo. Kašljimo jer kao je bilo malo friško, pa ajde. Na Ok. večer. Da. Oko 8 smo doma otprilike. Sve mi se čini. Nismo se na kraju okupali, ali nam je bilo lijepo. Samo malo u znoju. U znoju dosta. Bilo nam je lijepo, cijela sezona nam je bila lijepa, bilo je dosta uzbudljivo, svašta nešto nam je crklo, svašta nešto smo popravili. I Još smo i dobri po tom pitanju. odlični smo. I čekaj, svjetlo sunce. I došli smo jučer 4. generalno, prvi u grupi i klasi i potvrdili smo 3. mjesto generalno za sezonu prvenstva Hrvatske Na brdskim utrkama. na brdskim utrkama. Disciplina A02. Pod Ok. haksom. I mislim da zajmo reći neki kraj govornog dijela vloga. Da bi Viš da je bilo kraj? govornog dijela. Ok. Da bi bio red da se svima zahvalimo. Mislim da prvo i osnovno da se zahvalimo klubu. O da. Jer mislim... pazi! Koja pička materina? Ali koja pička materina? Di gre preticati taj idiot? Ok, skoro smo poginuli, ali dobro. A nismo poginuli, nego nam se moga skinuti, jebote, ne imamo došli doma 3 dana. Zahvaljujemo se stvarno klubu, jer bez njih mislim da ne bi mogli odvoziti sezonu. Ne, Nema šanse. definitivno ne. I drago nam je da cijene naš trud. Osim kluba, zahvaljujemo se i sponzorima. Od TIG Performansa, Bobo Sporta, Spona, Učka Consulting. Smo zaboravili koga, to je Ne, to. to je to. Nažalost to je to. Malo nas je, ali nas ima i to, ne? Dobro, onda isto tako možemo pozvati sve ljude dobre volje Da se pridruže našoj priči. Tako je. Jer stvarno su neki planovi dosta već veliki za ovu zimu i za sljedeću sezonu. A vidimo da se može, s obzirom i na ove rezultate s ovim motorom koji smo napravili, tek šta se sve može uz dobar suport ljudi, uz naravno novce. Pobijedit svih. To bi bilo u redu. Tako da ako znate nekog ili je neko za, slobodno sve društvene mreže bit će u opisu videa. Javite se, dogovaramo se, ne vidimo se ruke. Da, reci ko profesorica si. Ok. I sad isto. A šta da radim? Ja ne bi ništa radi, budi ko inače. Samo Ok. opušteno. I sad ne znaš šta sam htjela reći. A ne, jer će mi biti napet tako kad pričaš, kužiš, sad znaš, ko da imaš predavanje. Osim sponzora i kluba moramo zahvaliti svima doma. Da. Da. Mama svaki put opere robu. Mislim, ovo sa utrke. Ok, ovo sa utrke da. Tako Mogu je. se zahvaliti mami. Naravno. Hvala ti. Ne samo za pranje robe, nego za puno više od toga. Naravno, ali sam krenuo od toga. Ja inače ne želim njemu prati robu od utrka jer ću mu nešto zeznut, a to je užasno skupo i mi nemamo novaca da i sve to kupujemo, zato jer ja ne znam, sam to oprala na 60, a trebalo na 40. Da li mama to opere ručno? Tako da nije Tvoja problem,
pere ručnu. ne možeš zeznat. Tvoja mama ima kadu, ja imam samo tuš. Ja ne mogu tušiti to. Možeš zašto ne? Ovo probaj se pa ćeš mi javiti. Mami, njegovoj bratu, svima prijateljima koji uskoče kad treba, kao što su i sad i za motor. I još jako puno drugih ljudi koji podržava, lajka, šera, Pa komentira. skupili smo ih. Tako da zato i nastoji ovaj vlog. Ja se nadam da će biti uzbudljiv. Komentirajte da li je u redu, da li nije u redu, prekratko, predugo, da li ja previše pričam, presporo, preopširno. Tako je, zato nas interesira ono što želite vidjeti, da pokušamo malo više snimiti, ono što vam je dosadno da izbacimo. I ne znam, vidjet ćemo šta ćemo kroz zimu napraviti, s obzirom da je sad pauza od utorka do 4. mjeseca sljedeće godine, a da opet nešto napravimo i pokažemo. Sigurno će tu biti, sigurno, nadamo se da će tu biti slaganje novog motora. Da. I još puno nekih popratnih, dodatnih stvari. Počet će i... A pazi koji zajeb sada. Sad kojiš, mi sad pričamo, sad konkurencija lagano prati, aha, vidi ga Poropat, ok, slaže novi motor, jači, fuck, jebote, Pa nismo rekli ni koji će biti, ni da li je jači, da li nije. Je jači, rekla dobro. se jači. Ok, tako da Pa sve neće to... biti ništa. Ništa, nula Neće bodova. biti ništa. Ajmo mi prvi pozdraviti. nećemo to Ajmo pogledati. pozdraviti ljude jer mislim da smo već naporni. Hvala svima, vidimo se, čao. Pusa bok! Di smo? Došli smo po Klija i prikolicu. A di smo? Kod Renata doma. Čekamo Renata da dođe, idemo upiti kavu i pićemo doma. Ako ste dogurali do ovdje, hvala, izdržljivi ste. Subscribe-ajte se, lajkajte, šerajte i nadamo se da vam se ovaj vlog svidio. Nadam se da će ih biti još puno i naravno tu smo za svakakve neke vaše sugestije jer realno slažemo video zbog vas i zbog svih ostalih koji prate ovaj sport. A znamo